timbalang metong kay katama. Ing sinod o sinodo, metong yang konseho ning banal a kapulungan, ungno ka rin ding obispo abiabe dalang desisyonan ding maulagang bage king pisamban. Dapot iting sinod on synodality, metong yang makapasubaling sinodo, pauli na ning ing Santo Papa, buri na king makiagumya ing mabilog a banal a kapulungan, ibay king obispo, hanggang na king tauling bininyagan, katoliko yaman o ali. Makibat kaniting kayawsan, ing Archdiocese Tamo, manibad king 17 ning Oktubre, hanggang na king tauli ng Paruminggo ning Pebrero banwang 2022, at nakatamong maglakbe, abe-abe, tingatlong dake ning kakatamong synod on synodality, nausan tamong makiramdam. Makiramdam niya ing Archdiocese Tamo, nung ka rin itamo ang timong metong balayan ning Diyos, gamitan tala ring kagiwan tamo king miyay liwang kararaptanan. Ing mumunang dapat, agawan, miyaslagan, alben la ring video, agewada ring kakatamong piling grupo ang makapatungkol king konsepto na ning synodality. Mipasiknangan, ing kadwan dapat, pamituki-tukire ring grupong mipapagsalita karing parokya, eskwela, aguman, at aluwapang institusyon nung ka rin ding volunteers or stewards, panimunande yung family bayan amano o consultation para kay katamungan. Kaniting kaduang dake, miyabeya naman yung pamangawa king metong a Facebook show ng Archdiocese. Nung ka rin, magipagsalita at makirandam ko kay kayo, kabang igugunam tamungan. Katataulian, kaniting tauling dapat, makiagom, kukumbiran milangan ding visual at music artist, banmidake karing talentura, dikil king pamanintindira, king synodality. Rening kay katamong programa, malyari lang miyakit, king kay katamong Archdiocese website, karen daratang ayaldo. Kaluguran kong kapatid, kukumbiran da kayungan, na makiagom, pari at diakono, religyoso at religyosa, ating katungkulan king parokya o laiko, kaya nakanman o makatwa, misasane king kasalpantayanan, katoliko o ali. Ing mabilog a Archdiocese ni San Fernando, makiramdamya karimbalang metong kekatam, abe-abe, agnanagnan, alang malalakwan king banal a kapulungan. Manano na sanang iting pamaglakbe tamo, mga pnuyang grasya, kabering pamikatagon, ipait, ibad king pamikit, pamakiramdam, at pamanalastas king kapamilatana ning pamanantabi ning banal na Espiritu. Makatalakad kami harapan mo, o banal na Espiritu, abi-abi makatipon king lagyo, ikamong bukod, talatay, abayan mo kami, mamaleka ka rin puso ni. Amen. Ikipuin kayong malukang kalasuyo, Florentino G. Davarez.
nangaldo ning kaya katang misa nga ginaldo. Iyabe tala po king kaya katamong panalangin, din kaya katamo pong magi-sponsors. Then pong may Mario king Barangay San Sebastian, ang timurin po di Konsihal Alan and Cheryl Estacio, Alan and Janice Galang, Romeo and Lota Katakutan, Gios San Luis OPC, Elma and Arnold Galang, at ding karelang pamilya. Din pong magpasalamat, Grace Simon, Dr. Elma Cabahog, Sunny and Rita Kayanan, Virgilio and Lucila Kayanan, Julieta and Resty Kayanan, June and Dr. Milagros Peña, Ansi Santos, Romeo and Tess Soriano, Mrs. Rosalinda De Luna, Irma Yonson, Raimundo and Lucila Yonson, Elmer and Aida Guevara, Anita Carlos, Paulina Salas, Ramon and Buda Sagum, Paredes and Celia Peña, Henry and Marie De Leon, Corazon Co, Jeremy Sebastian B. Sumang, Walter Isip, Ariel and Juliet Carlos, Vantot Cycle Parts, Tristan and Faye Reyes and family, Mario, Francis, Leo, Marivic Salas, Sito and Edna Carlos. Din pong may Mario king Barangay San Sebastian, Crispina Perez, Nonato Layug, Rochelle Ocampo, Segundina Sampang, Ludivina Puno, Maria Luisa Nicdao, Jessie Palma, Remedios Cueto, Reynaldo Maglaki, Frank Sali, Modesta Gintu, Carmen Pangilinan, Richard Carandang, Rex Palma, Nimpa Salas, Roslyn Balila, Vilma Salas, Milagros Nicdao, Jason Nicdao, family of the late Maximo and Milagros Pacheco, guidance and protection ng Corazon Perez ating kayang pamilya, special intention ng Nestor and Ami Sumang, Thanksgiving daw muna mampuri, Babe Padilla, Villarta and family, Rodel Punsalan, Jenny Lynn, Jason, Cheryl, Ria Cruz, LB Puno, special intention, Daribeng Yonson, Jay and Katrina Oligario, Patrick Rafael Carlos, Ronnie Carlos, Team Lenny Robredo and Kiko Pangilinan, San Luis Chapter, Elmer Garcia and Frida Aranil. Birthday blessings po kang Ehencio Campo, king kayang 80th birthday. Antimurin po kang Maria Consolacion Aranil, king kayang 70th birthday. Guidance and protection ng Fernando Peña, Ace Verhel Kayanan, safe travel ng Lance and Jonalyn Puno, speedy recovery ng Benjamin Madarang, Karing Mea Ngunabie, Maximo Gardenia, Celestina Macaria, Milagros, Grace, Gertrudes, Filomena, Leodigario, Renilyn, Leticia, Menandro Sotero, Marito, Charmaine, Jason, Reynaldo, Bonifacio Sr., Milagros, Remedios, Father Diosdado Austria, Juan Chofila, Juanita, Jesus, Rufino, Villa, Marilu, Benny, Francisco, Roberta, Brigida, Benjamin, Bernardo, Emerenciana, Petra, Lorencio, Marcelino, Esperanza, Felix Berta, Conrado, Casimiro, Jose, Marino, Victoria, Alex, Marcos, Juliana, Julie, Ferhemenentino, Maria, Gregorio, Christopher Rey, Leodegario Jr., Erlinda Crisolo, Atanasia, Flor de Lisa,
Aliesel Romeo Policarpio, Pedro Purita, Rose Antonia, Hilario Consolacion, Tolentino Seferino, Rosalindo, Iluminada Maximo at Maxima.
king lagyuning ipa ampo ning anak ampo ning Espiritu Santo akayabe karin banwa yaning sangkan nung bakit meging tao ya dignasan ng maging tao ban dalan nakatam king siping ning ipa dapat kadalasan mas dirinan tayang importansya ing ketiking yato ing gelangan ng Diyos kesa king pamaglakde papunta king siping na manyawat tang pakadudo kayo. Yagkas tayang ining yagnanagnan ing kapanisyan magkumpisal ko king Diyos sa mayapayang tutu at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyay liwang kakulangan. Uli nita, ipanigapukong, pansanta Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghelang pong santo, at kaya kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluan na katamo at king pangapatawad daring kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alang angga. Amen. O Diyos ay pani, tapukanan mo laking grasya mo ring puso mi. Ban ikaming belitana na ning anghel,
king pamikatawa ng tao ning anak mo, king kapamilataning pamayla sa ampon kamatayana, apangay tuliran minamang miras king ligaya ning pangasubling mebie. Itiadwan mi keka o Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo, amabibye ampon magari kambe mo, king kametunganing Espiritu Santo, manggaman king alangangga. Lukluk tamo po at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ng propeta Mikeas. Dapot ika Efrata, ing peko malating dili, karing pamilya ng Huda. Manibat keko, mibaitya itang ipalto kong pamuntok, amiral king Israel. Din pipumpunana, atataluntunan la penibatan, king meko papaunang panahon, karingaldo amalambat ng milabas. Uli nito ing Ginoo, painggulutan na la, angga king panahon, ang mga nakiya, itang babaeng miraramdam. King panahon na ito, ding makatagan pa karing kalahina, ang makaugse karing aliwang lugal, miyagom lang pa si Bayo, karing sarili lang kabalen ay Israelita. Potang datang ne, yo ing maging pastul at sumese king kawana, kambe ning si kananing Ginoo, kambe ning kamalan ning lagyu ning Diyos na. Bibiebelang panatag ding sakop na, pablasang manibat kanita, iladlad na ing kayupayana, ang gana karing sepo na ning labuad. Ya mismo ing maging kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. O pastol ning Israel, dingiran mo kami. Ikak makaluklok baboring kerubin, sunlag ka. Gisingan mo yung upaya mo, datang na ka, ba mo kaming iligtas. O Diyos sa lubos mayupaya, misan pa balikdan mo kami, at iba't banwa sumungo ka, lawan may at dalawan iting ubas, sesen may iting tenam nakabud ning wanan mong gamat.
mo sana mibiye king inalal mo. Intaong pikalubanan mo king sikanan mo. Kanita kapilan man na kami dumayo keko. Pagkalaman mo kaming bayong biye, bankin lagyo mo, mawos kami. Pamamas ng iba't king sulat daring Hebreyo. Inyang Kristo umeneng datang keti king yato, nga nang sinabi king Diyos. Iko kamaburi king sakripisyo o karingayin, si Jame ing metong akatawan para kanako. Eko matutula king pamidawon karing animal adorolokando karing altar, o karing sakripisyong kapamayaran para karing kasalanan. Nga ko kanitang sinabi, antimonong makananong misulat tungkol kako, king rolyo ning batas. At iko keni o Diyos, daratang ko bantupad king kaburian mo. Pansingan niyo king sinabi ng mumuna, eka maburi, karetang yuyutos ng sukat midaw ning batas. Nga nawari, karing sakripisyo, ay nakakanan, ay nadurulukan, ang ponding sakripisyong kapamayaran, karing kasalanan, at eka matula kareti, at kaibat na niti, nga nang sasabi. At iko keni, daratang ko, bantupad king kaburian mo, nano pata, wawaksin na loring minunang uring sakripisyo, at yayalili na kareti, ing sakripisyo ng Kristo. At ing kaburian aamanuan ng tuparano, yapin ingita mo, ipabanalanta mo. King kapamilatan ng pamidawon, king katawan ng Jesucristo, misan mo at para karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tapo, ban parangalan ng maya pabalita. Sinabi ng Maria, netong kung alipaning Ginu, marapat kabud ka na ako, antimo ingging kasmong amano. Ingginuman tabeyake kayo. Pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas.
Kanitang panahon ng Aring Herodes ning Judea, ating meto nga paring milagyuan Zacarias, akabilang karing pangkat daring pari ng Abiyas. Iti atin niyang asawa, milagyuan Isabel, bait mo naman king lahi ng Aaron. Pareho lang ni Biyebye mitmong katuliran arapan ning Diyos at alakang malyaring pintasan king pamanupad da karing sablang kautusan at tuntunan ay bat king Gino. Alayang ayan na ki Isabel uling baubya at pareho lang matuana. May palyaripin kanitang gagampanan ng Zacarias ing katungkulan na king tutok ning pangkat na arapan ning Diyos, agpangking kaugalyan daring pari. May piliyang lungob king santuaryo ning Gino para dulok insenso karin. King oras ning pamandulok insenso, ding sablang tao at tilo manalangin dual ning santuaryo. Kabudabod, pepakit yakang Zacarias ing meto nga anghel ning Gino. Makatalakad ya king danewanan ning altar pidudulukan insenso. Panakit ng Zacarias king anghel mengasdan niya at tiblane ning maragulatakot. Dapat nga nang sinabi kaya ning anghel, Zacarias, katatakot. Pablasang ing panalangin mo pekeramdaman ning Diyos. Ikay ngadwang Isabel, may kaanak na kayong netong lalaki at Juan ing lagyong ibiyem kaya. Munyayang tula ampon sa yakeka at dakal lang tahong tumula king pangabait na. Uling meging maulaya king arapan ning Gino. Eya minum alak at nanumang inuman amakalasing. Mikat man niya king banala espiritu iba't pa king atyan ng imana. Papagbalikan na lalog ding king Ginong Diyos da ring dakal karing anak ng Israel. Magpasiunaya king Gino, kawangis ne sikanan ampon kayupayan ning propeta Elias. Ibalik na lalub ding tata karing anak da at ding mapaminto king Diyos. Ibalik na la king kabyas ng daring katulan ning Diyos at king antikaniting paralan isadyane para king Gino ing balen karapat dapat kayo. Kitang ng Zacarias king anghel, makanano kong abitasa nung tutupin mapalyarian. Matuwa na akong tutu at ing asawa ko matuwa niya naman. May kibat king anghel kayo at ngana. Ako'y Gabriel asusuyo arapan ning Diyos at mituburan ko ban magsalita ko keka at yatad ko keka iting mayap abalita. Lawan mo, mapipi ka at makapagsalita ang gaking aldo ang matupad ing bagay iti. Uling meniwala king amano ko, amanong maganap king makatuldong panahon. Ding tao paninayan de Zacarias at migaganakala inyang melambat yang makanyan kilob ning santuaryo. Inyang linwalya makapagsalita karela. Inya atalus da king menakit yang meto nga pamipatilip kilob ning santuaryo. Makag yung sisinyal yamu karing gamat na at menatili yang pipi. Inyang miganap na laring aldoning pamanyoyo na kilob ning templo, minuli ni Zacarias. Milabasing dita kapanahon, kinagliyay Isabel aasawa na, at iti eyameko king balena kilob ning 5 bulan. Iti depat nakakuning Gino nga nang sinabi, ngening ketulanang mapawi ing kamuran ko arapan daring tao.
ing maya pabalita ning Ginoo. Lukluk tamo po at makiramdam king homilia. Maya pa abak po Maya payabak po naman. at yuta na king kapatayabak. Pinili kaya po yung pamamasangin, uling ikasing supposed to bing mabasa, ngening abak o ngening Domingo, itang pamandalo na ning Birhen, king kayang pinsan na Elizabeth. Uning mabasa yung pasibayo, king kanam ng aldoning kay katang pamagmisa de Aguinaldo. Anya, pinili ke ing pang December 19, tang ordinary day, pang kanita, ene maulit ing supposed to bing mabasa ngening Domingo. Mag-review tam. Ketang December 17, iulit-ulit ke ing meto nga sentence. Siguro atatandaan niya po nga kung sinabi, the best way to predict the future is to create it. Ulitan tayo po, ne? The best way to predict the future is to create it. Ne? So, bari nagsabihan, we are the creators of our future. Napon, ing kekatang topic, yapining ono mo, bisayang makyabe nga pong Ginoo, idagdag ning sarili na, o kaya ating niyang buring paragdag ke kay nga pong Ginoo, king ke kang kikreate a better future. Ono mong it is nga kupin ing motto daring kekatang Knights, ad maiorem Dei gloriam. Buri nang sabihan, Sir Kenneth, engineer, na ni kasining ad maiorem Dei gloriam, to the greatest glory of God. Thank you. Okay, so iting buri nang sabihan ning karelang motto, to the greatest glory of God, ad maiorem Dei gloriam. Ngon mo nga na nga pong Ginoo, for the greater glory of God. Idagdag mini. O kaya naman, ileleme pambagyay tangke kang personal kikreate mong better future for the greatest glory of God. Mimiyatang pingalimbawa napon, itang di kapatad, ne? Itang praying hands. Dinelenening koyo ing kayang better future for the better future of the wali, ne? Nya pag-aral ning wali na, at ito bigtagumpaying wali king kayang pamag-aral. Sigurado ing success na ning wali, success na ning koya. Makadyan mo naman, nga ko pang migalimbawa kay kayong pengari. Isipan nyo na, nung miras na ko sigurong 40, ngayon sigurong mimisip, paki-prepare ko niya siguro yung kanakong 20 years na mo, mag-retire na ako. Paki-prepare ko niya yung kanakong retirement days. Magkaniter, kurugo mamagpalimos panyaling panulo karing anak ko. Manipon na ako, nga mo. Ngunit yung problema, kitang age 40, ating kapang mag-aral college, halimbawa.
magastos siya ing pamagaral na ning anak mo. Okay? So, lineleme pa mo itang kekang pag nasa na manipon ka ketang retirement para king retirement days mo. Uling priority me ing kinabukasan ning anak mo. Okay? Now, today, ano mo? Itang kekang create a better future. Susopan mi halimbawa yung anak mo, king pamag-create mo ket ng better future na ning anak mo, halimbawa, may delay ya. Madidelay ya itang kekang kikreate. Mabuktot ko nga nakeka. Wala ba yun endaran naman kanak ning joke kay nine po. Nano kasing utang na ning tatang, ninong tata. Kanino yung anak yan? Nga na ning pengari mo keka. Nang pakibat na ning anak. Eke balo. Kasi makapyan mo, ot sinira ni ing kekang kinabukasan. Yan. Masakit kang masakit loob. Itang po-project mong better future para kaya na lineleme supposed to be itang kekang better retirement days, sinira ning anak mo. Tanda ng tampo, eya mesira, intutunan nito. Eya mesira. Nanong milyari, ngakupin alang masisira, atin mong may-delay. Madidelay yamu. Kasi, tapin, may sabat itang sitwasyon, ketang makantang sitwasyon, ketang makanitang insidenti. Ne? At niya, yung maging reaction mo dapat, maging, siguro, first reaction niya, then the next day, uling ikwa mo na yung sitwasyon, tanggapan mo yung anak mo, ibait na yung apo mo, and then, potang may anak ni, potang may salesen ng bagya, sunduming papagaral. May delay yamu, may sira. Sigurado ko at paniwalan ko, ikang lolo o lola ay excited ka pa kingapu mo. At sigurado mo naman, inganak ng Bisaya pang mag-aral. Uling sigurado, paniwalan na she wants to have a better future. May delay ya. Kalupan nening kay katamong ebanghelyo ngeni, di apong karyo, ang popay apong sabel, may delay yamu ing anak. Kalabat dergong paninayan, ne? Ikwarang meging ako ang pongingkong, pero, tapin, ating mengutang ka na ako, at makanyan yata ka unfair Gabriel, nga rin, Anghel Gabriel. Bakit nga ko at unfair nga ko? Kasi, bukas kanyan yung pamamasa. Nung lawen may utang niya mo naman Maria. Kitang ng Maria kang Gabriel, makananong mapalyari ti kabang ako dalaga ko. Ingburi ng Sabian American ta, ko patalasawa, muktut ko, masakit ita. Nga na, magtaka ka na ako ipepe. Nga na, Yose. So, may utang niya, Maria, sigurado bukas mo kanya niyang ngini. Ikikatang ipanghelyo, may utang niya naman Zacarias. Makanano kong abitasa nung tutupin mapalyari yan. Matwa na akong tutu at ingasawa ko. Matwa niya naman. Bala mo sasabihan, Ergo, Gabriel, wrong timing kayata. Bala mo makanyan Ngini, pero sane ning anghel, mapipika nga na. Bakit o pero sane Zacarias, impari alineman.
o ini po ing maragulasangkan. Sakarias, kabait na, uling ding pengari na parila, kabait na, metrin ne, king bie pari. Nanuya ing importanteng diling dapat nang maging attitude ning bie pari o ning meto nga pari. Ne, nanong attitude na dapat o panlalawin na. Ya pinitang atin niyang maragul akasal pantayanan. Priest should have that. Nano yung kasal pantayanan? Balo tayo. Faith means nothing is impossible. Everything is possible. Ulitan ke po. Faith means nothing is impossible. Everything is possible. O iting faith. Wala yung makanyan Zacarias. Alang imposible ki nga pong ginunong suryan me. Adyang matwa ni Isabel. Adyang matwa ni Icaryo. Alang imposible nung sasalpan tayo. Anya, pari ka pa mo. Nga rin, kayo mo kanyang sasabihan nyo kaya kanina, pariya pa mo. Na, pari ka pa mo, alakang kasal pantayanan. Anya, mimwayay Gabriel. O ito, niya, makatyan man, adyang pang emaniwala, ti parana ning Diyos. Itang may delay ng kapagnasan na mikaanak la. So, iyan mo naman siguro ing kekatamo pong pakicecking kekatang sarili. Nanong ikwatakan yan. Mumuna, ating pinandit na rin kekatamo pong paplano o po-project, create a better future, madelay la. Nano po ing reaction? Eka, mama ko, kasal pantayanan. Yabin po itang kang sakit ng loob, Gabriel kang Zacarias. Eme, lalako, ing kasal pantayanan mo. Masusubok ka mo, susubukan namo ning Diyos, ing kekang kasal pantayanan. Okay? So ito, mumuna. Kadwa, sana maging attitude niya naman ini. Eka, susuko. Ang taong sumusuko, laging talo. Nya, alang susuko. Kalupan na mo. Ding, kaya kayong mga santing kapagnasan. Ning kay, itapin, bala mo, kalupan na ning kang Zacarias. Wrong timing niya, pero at least, matutupad niya. Ne? So, ulitan kayo po nga ng putang mensahe. May delay ya o madidelay ya itang kikreate mong better future, then, panaligan mi ing Diyos at magtiwala ka king kakayahan mo. And then, itanam mo king sarili mo, biras ko rin, eku susuko. Amen. Sasal pantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu. Lina lang king banwatiato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ni Banalay Espiritu. Mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mipakuking krus, mete at mikutkut. Tinipaya karing mete. King katlungaldo, sinubliang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mo kum karing mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko, King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasublirang Bieding Mete, at King Bielananga. Amen. Panalangin ning Balen, ning Kapata Domingo, ning Adbiento,
banwang si. Para king pangakabos ning metoyato, i Kristo dinatangyaban tuparan na ing kaburyan ng ipana. King kapanaligan na king Diyos. Ingno na Birhen Maria, inakmanay sarili na kaniti muring kaburyan, makisan metong tamo king panalangin. Tatanggap king kaburyan ning ipatamo. Ngatang makibat Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Bani Kristo, mapaminto king kaburyaning igpa, ang tabayana na larin sablang anib ning banal a kapulungan, manalig karing pangako ning Diyos, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Bani Kristo, ing kapayapan tamo, patahimika na rin duldul ning pamipate, ampon gera, paniting panahon, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Bani Kristo, amabiyebye mitmong kababan busal tamo, ilapit na katamo, karing pakakalulu, di magdili-dili, ampon mangainipan, at di mipaboren kaniting panahon ning Pasko, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Bani Kristo, nuana bunga ning sepupunan ning Birhen, turwana nakatamong lugod, ampon parangal kang induna, karing pibale-bale tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginoo pakalulu. Ngeni po adwan taming sarili tang kapagnasan. Olubos mayupayang ipa, inganak mo dinatang yaban, tuparan na ing kaburyan, ban mibayu king sablang bage, ding panalangin mi, ilaganap de sana ing kayaryana, ning pakalulo ampon pamagmasakit, ning kapayapan ampon katuliran. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Kadamo po. Manalangin kayo kapatid, panding kakatamong taon, dating tinapi at alak, ngatampang tanggapano ning Diyos, ipang mayupayang tuto, Tanggapan niya sa aning ginuiting daon karinggamat mo, ki kapuri at kaligay ning kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ipami, king kapamilataning upaya ning Espiritu Santo, ing Birhen Maria pengagline ing bugtong nga anak mo. Manano na sanang ing mesabing Espiritu pabanalanala naman deting ain abibilimi babo ning altar mo. Itiyaduan mi king kapamilatanang Kristong ginumi, Amen. ing ginuman tabiya ke kayo, At kekan timurin, iyat nayoring pusuyo, makayat na no king ginu, pasalamatan tayong ginu a Diyos tam. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat at makakabus ing puryan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man, oy pa Diyos amalugod ampon maganaka. Ampat ing saslag ning ligaya na, pepakilala na ing sarili na karing mataring kaisipan ni. King kapamilataning misteryo ning amanong mikatawan tao, ban mayagyag kaming lugod karing bagi mayayakit. King kapamilatan ng Kristong kikilalanan ning Diyos, ang ngeni at atangalanda na ring tao. Uli nito, kambering sablang koro ring angel ning banwa, daralit kami king ligaya mo, alang tuknang ngamingan pupuri. Pining banal oy pa, ika ing sibol ning sablang kabanalan, uli nita, ipanigapumi, itugtugme ing espiritu mo, anti mo ing titipang ambon kareting ay ni, ban pabanalanala at parake kami, gawa na lang katawan, ampon daya ning ginuming Hesu Kristo. At atandanan mi po, kanitang benging mi panganyayaya at bayo na kusang lob dinaon ing biyena king pamayla sa ampon kamatayano, kinungani ing tinapi. Pepasalamata na ka at pinuri, piraso ning tinapi. Dinuwang naiti karing disipulo ng ngana, kuwanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti yung katawan ko, ami daon para ke kayo.
makatyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan na ka at pinuri, dinwang naiti karing disipulo ng hana, kuanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo talang anggang tipan, amibubo para ke kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran laring kasalanan, daptan niyo iti king pamigagana kayo kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalanan. Ini ang hining gaganakan mi o mapamakadulong ipa ing kamatayan ng poning pangasubli ng nebye. Darang niya kay ting tinapi ning biye ang poning kalis ning kaligtasan. Lain ning pasalamatan kay ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ampon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulog ing katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kamingan ting metong ning Espiritu Santo. Kanakan mi o ipa ing badala kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban miganap ya king lugut kambe ng Francisco ing Papa mi at Florentino ing kekeng Arsobispo, ding sablang pari ampon diakono at ding sablang susuyo king banala kapulungan. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepeinawa king pihong kapanayan ning pangasubling nebye. Idala mo lahat ding sablang meyang na king pakalulo mo ketang masalang arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbialanganggo, ban kambe ning na Birhen Maria, indoning Diyos, kambe ng San Jose ing esposo na, kambe ring na apostol, kambe ng San Luis Gonzaga, akekeng patulunan, at kambe ring sablang banal, amibiyebye kalugod-lugod ke kaking ke kabandaring panahon, apor yan ang po napaligayin da kasana, king kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatana, kambe na ampon kayo, kagum ning Espiritu Santo, sablang parangalampon di gaya keka, o Diyos ipanglubos mayupaya, manggaman king alang angga. Anting meto nga pamilya, pangadyan tayang ini, ing panalangin at tiro ning Ginoo kay katama.
king kasopan ning pakadulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasakulan king sablang kaligaligan, kabang pahnayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Hesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Hesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dadakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. Emo da sana babalik danding kasalanan mi, nune ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ing banal na kapulungan mo, at pamayapan ng ponpisan metungan me agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapaning ginuman at tilis sa kapilanman ke kayo. At keka antimurin. Ipakit tampo ngening mikakametong ta king kapayapan. Kaluguran kong kapatid, o ini i Jesus, ing kayantabeta mo, king pamagpatupad, karing kekatang kikreate amasanting akinabukasan. Mapalad tamong ngening magtiwala at maniwala king saup na. Ginoo, Ginoo, ako matampang tanggap keko, dapat ikas miyamoy nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguran da ka, maygit king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat pauli na ningening penandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari, at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko, keka. Emusa na ipain tulot kapilanman, ing mikawani ko, keka. Amen.
Dakal pong salamat karing big offer king misa tamong ngini. At bukas po ring kay katamo pong i-bless, ilapin po ring o ipangadi king misa tamo, ilapin po ring dalaga. So, retang dalagang kalupan ng Maria ang makapag-desisyon king kaburian ning Diyos. So, paki pangaditala po bukas. At bistamat maririne ko po uling siyempre po panepong pamagpalimusing gagawan ni uneng uling kailangan ating kay po sanang adwan kay kayo daragdagan mi laring pamayad mi keng karing kay katamo pong inarkila na ganit anya sana po ngening aldoy ti uling Domingo pasahop ko pong pasibayo pwede pong mag second collection tamo sana po sopan nyo kami pan kanita po miragdagan da rin kay katang pondo para king kay katamo pong babayaran na ginamit tamo ngening simbang pengi. Kaba pong atin tamo pong kakalkalan ka rin kay katamo pong pamag second collection atin tamo pong alben ngeni yapin po ing programa na po ning Mabilugayato at atin niya pong buring i-announcing kay katang Arsobispo kay katamo alben tayo po ing kayang kapagnasan na buri ng ipatupad king kay katang Archdiocese impong tungkol king synodality alben tayo po sa guli ala naman pong 5 minutes ini pakialbiya tayo. Pakamalan, kapatid, ang ginutamong Yesu Kristo, may titi sa karinta, may tinandam, may naral karela, nakakilala kung lugod ng isa para karela. Kanong mag-ibig sa lago. Rating para sa nga ito, yung Santo Papa, Francisco, kukumbira na katamang ngayon tinawag ng Synod on Synodality. Agad nakatamungan, pari at laiko, na may ayal benta niya po kanwatanan din area sa resi. So talakad na po
pananalangin tamo. O Diyos sa lubos mayupaya, ngeni tinggap miya iting waganing alang anggang kaligtasan. Saupan mo kaming magsadiyang lubos king milalapit ming pamagmasusi karingaldo amigdalang kaligtasan ketiking yato. Bamiyang lalong matampang nga pagmasusyan, ing misteryo ning pangabait ning bugtong nga anak mo. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabiya ke kayo. Bendisyonan na kayo ning mayupayang Diyos, ing Ipa at ing Anak at ing Espiritu Santo. Ing misam yari na, umetana at papagtagumpen, ting kekatang kapagnasan king pie. Salamat, King Diyos. Maligayang Pasko kayo'y bigyan, masagana, masaganang bagong tao'y kamtan, ipagdiwang araw ng may kapal, upang manatili sa atin ang kapalaran, at mamuhay na lagi sa kapayapaan. Mano po ninang, narito kami ngayon, humahalik sa inyong kamay. Salamat ninong, salamat ninang, sa aginaldo kong inyong ibibigay. Mano po ninang, narito kami ngayon, humahalik sa inyong kamay. Salamat ninong, salamat ninang, sa aginaldo kong inyong ibibigay. Maligayang Pasko kayo'y bigyan, masaganang bagong tao'y kamtan, ipagdiwang araw ng may kapal, upang manatili sa atin ang kapalaran, at mamuhay na lagi sa kapayapaan. Mano po ninang, narito kami
Salamat ninong, salamat ninang sa aginaldo kong inyong ibibigay.